musidɓe ɓe jamɓe kisetole on moɗon kala ko woni ɗon kala hawta waɗi mara yimɓe toon comme musidɗo mo ari hoore fenno hewtiro fimjitugol ɗon ñalande teddude no arde ñalande teddude no hewti ɗum noon ko honde ko woɗɗa woni o ase woni o arde ɗo samedi le 25 5e mois ɗum ko honto woni warde ɗum ko nder leydi France précisément à Paris plus précisément 15e avenue Marshal Cerdan ɗum koye nder on Gouzenville on mi accana on liya o ko honɗum watta tonde ñande ko ceerno Hajja Aissa Lely e adla on adlam yankoɓe ɓen daraniɓe en kangol bindo meɗen daraniɓe en fi ka haala meɗen yo ñiiɓo fi ngol leñol meɗen yo ɓanto ɓe yahay toon ɓe waɗa jonde kamɓe e homɓe kamɓe e docteur Lisa Audrey écrivain jo e artiste jo moɗanaɗo inteɗo monsieur Josué haray woɓɓe moɗon hino andimo déjà jentoɓe musique karaɓe ko ɗum ɗon woni saabu nden jonde ko yewtugol fi ɗaɓɓitugol daƴƴe muɗum ɗen wonɗum woni ɗum ɗon woni daƴƴe muɗum ɗi woni rasiji muɗum ɗin hiɗon andi wonirɓe telen ka irji ɓen ɓuɓɓe ɓen fo mawɓe muɗum ko Afrique iwri woɓɓe noon e muɗum buyi hino wadde recherche ji hino ɗaɓɓitude ka finatawaji muɗum jeyra toon ka namuji muɗum ɗin jeyra toon awa noon dañ ñande ko occasion fi kala wonirɓe sengo toon fateɓe arde tawtaɓe fi tambitagol leñol ngol fi tambitagol e wimi hi o fi tambitagol ɗengal pulargal fi tambitagol bindol adlamgol haray ɗum waɗay e nder leydi Paris ndin ɗum nder leydi France ndin ɗum kayinte ɓonde nder Paris on temps e nder nde sare kayinte Gouzenville ka rue 15e avenue Marshal Cerdan mi waɗnay on lien on e on e indicatif ji ɗin ɗo toon fof e volontiers fi fateɓe yaade taw yeɓen nde joɗande meɗen ɓayno mi wiyata noon ko si en yang komo yangani ko hoore mum si goɗɗo go yanganoma komo hittini fi hoore mum si goɗɗo go hittina fi makko nde ñande noon ko honɗum watte on yeyde ñande ɓe adda exposition ji c' est à dire woni bindi meɗen ndin enen adlam on woni artisan ɓe woni waɗay ɓe art ɓen woni waɗay ɓe danse contemporain men woni défilé de mode kono fof harka ka finatawaji meɗen wona warrede enen e kamɓe hawtidiren namuji meɗen ɗin yewtete ndaren ko honɗum Allah feppidinen si feƴƴi ka gori ɓalewingin tun ko honɗum kadi kamɓe kadi namuji maɓɓe ɓe watta ko yaadi e namuji meɗen ɗin kon haray hay watta goto tuttu asewe arowo samedi le 25 mai 2024 à Paris plus précisément à Gouzenville haray mi nodditi fof musidɓe men wonirɓe toon ɓe musidɓe men ɓaditiɓe wawɓe arde faaleteɓe arde haray iɗen fottoyi toon nde ñande si allahu on ndewne jaaɓi enen e ceerno Hajja Aissa Lely fi en ɓeydodir e dendagal wonɓe arde fi ɓantugol namugo finatawa meɗen on ɗengal meɗen ngal leñol meɗen ngol piraren hoore men dartoɗen daroɗen daditoɗen fiɓen ɓilkiten fi hoore meɗen pular ngal e pulaku ngun yangoɗe yanganoɗen jango janguɗen yiɗoye nafa mum nafitoren ɓiɓɓe meɗen taniraɓe meɗen nafitoren wata on tutto sakko wara ko goɗɗo sifanto on ko feƴƴata nde ñande Gouzenville fi o exposition ka maison pour tous haray miɗo habbi on meɗen habbi on e guesaji si Allah jaɓi